predstavlja vam Zvezda BG TV. Pa da, eto, već 4. godina kako sam u Zvezdi, stigao sam do te brojke od 100 utakmica, sigurno jedan jubilej za mene, nije mala stvar odigrati 100 utakmica u crno-belom dresu, sigurno mi je čast i zadovoljstvo. Također moram kažem da je veliki broj igrača, velikih igrača iz Zvezde igrao u Zvezdi i nije dostigao tu cifru, tako da sigurno, opet ponavljam, velika mi je čast. Trudit ću se da i u narednim utakmicama dam svoj maksimum kao što je do sada i naravno što je najbitnije da Zvezda pobeđuje. Pa jedno teško gostovanje, bilo je teško i vrijeme za igru i teren je bio težak, malo visočija trava, sporija lopta. Mislim da moramo biti zadovoljni što smo uzeli veoma važna 3 boda, povezali smo 3 pobjede i sada možemo zadovoljni da idemo na odmor i da se spremamo za nastavak prvenstva. Tako je, 3 pobjede u nizu sigurno diže samopouzdanje, prvo pred pauzu pa onda pred nastavak, sigurno znači ekipi, znači za atmosferu, tako da se nadam da ćemo taj niz nastaviti i nakon pauze.